Zeyipofu ndagusoje wowe wamaze gukora subscribe kuri YouTube channel ya Zeyipofu. Umugabo w'imyaka 42 wo mu karere ka Kamonyi yatawe muri yombi nyuma yo gukekwaho gusambanya umwana we w'umukobwa w'imyaka 9. Byabereye mu mudugudu wa Rugwira akagari ka Kidahwe mu murenge wa Nyamiyaga ku ya 26 Nyakanga 2025. Amakuru avuga ko uyu mugabo yabonywe na musaza w'uyu mwana ari gusambanya mushiki we, ko yari mu gikorwa cyo kumusambanya ngo uwo mwana yashatse gutaka ariko akamupfuka umunwa kugira ngo bitumvikana gatabarwa. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Hasani Kamanzi yabwiye ikinyamakuru dukesha inkuru ko aya makuru akimenyekana uyu mugabo yahise atabwa muri yombi ashyikirizwa inzego z'umutekano kugira ngo akurikiranwe. Ati ko bufatanye n'inzego z'umutekano n'abaturage hafashwe uyu mugabo ukekwaho gusambanya uyu mwana we w'umukobwa afite imyaka 9, ubafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Mugina mu gihe RIB yatangiye iperereza. CIP Kamanzi yakomeje asaba abaturage gukomeza ubufatanye na polisi mu gukumira ibyaha no gufata abakekwaho. Polisi yakanguriye abaturage kwirinda ibyaha bakubahiriza amategeko, ndetse ashimangira ko atazihanganira abakomeje kubyijandikamo kuko amategeko abahana hari. Icyaha uyu mugabo akekwaho cyo gusambanya umwana giteganywa n'ingingo ya 14 y'itegeko nomero 059/2023 ryo ku ya 4 z'ukwa 12/2023 rihindura itegeko nomero 68/2018 ryo ku ya 30 z'ukwa 8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho riteganya igifungo kuva ku myaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 ko hamwe nacyo. Rinasobanura neza ko umwana uri munsi y'imyaka 14 igihano kibi igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshya cyaha kimwe niyo byakorewe ufite hejuru ya 14 ariko bikamutera ubumuga cyangwa uburwayi budakira. Akaba ariyo muri iri kuvuga hariya mu karere ka Kamonyi. Andi makuru mu mwanya muto uri imbere. Zeyipofu.